Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan ha agama Islam, malagwing pagsarang sukursin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masing-masing naman kita niyo piabusan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin nikmat kabuhi. Serta pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang mayan amuin mga limabay kato iampun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga amuin pagkakamali atau akan amuin mga pardusahan na hinangsin kita niyo. Demikian pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang mayan in mga nakapinding ha mga pangumuran sin kita niyo amuin sababan hikakawa atau akan hikadauhat sin kita niyo ha amuin tiranan sin amuin hikakawa na to ha nikmat sin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala pakato tanyo. Asabiat to mga palanggungan ha agama Islam. So sugpatan na to in pangadyan sin kita niyo ha mga aturan atau akan pangadatan sin hambuk Muslim supaya amo hindi maupas amuin lugay niya rin di hadunya mahinang hika-record katan biyan in kakahinang niya atau akan in mga kidyut kuhibal niya kaul piil niya haamuin gantaan sin hikakawa niya pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiat to mga palanggungan ha agama Islam, bale nakawa na to na nakauna amuin aturan sin pagbisita iban uno isabin kawajiban sin tao bisitahon. Bilang sugpat, kaingatan sin kita niyo hambok-pahambok, nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nasabot na nato ini nakauna, hesiusulong na inkaunan niya magparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban magparat saya pa adlaw mahuli na subay siya di dumihil kapuhingaan pa mga pangdaigdaig niya, pangdaigbay niya, atau akan pangdaig tampat niya, pangdaig lugar niya. Demikian isuin kaunan niya magparat saya pa Allah ta'ala, iban sin pa adlaw mahuli na subay niya amuin mulyahun, subay niya amuin ikramun, subay niya amuin hormatun in bisita niya. Demikian isuin kaunan niya amoy magparat saya pa Allah ta'ala iban sin paadlaw mahuli na subay siya maghimumungan atau akan mamisara habis sarasin marayaw atau akan humali na sadya siya. So amo ito yung mga dalil nakawa na to hatungod sin pasalan amuin wajhu syahid dito amunain pag ikram atau akan amuin paghormat habisita. Amo ito in topic sin kita niyo. Demikian nasabot daysab amunain deng ha mga kawajiban patut sintay manghud niya Muslim patay manghud niya Muslim amunain nasabot na to nakauna hambuk deng ha mga etun amunain ijabatud da'wa. Amuin pagtayma mo biyan bangkaw tiya taabit hambok ito ding mga amuin patut sintay manghud mo Muslim kay mo lima atau akan kewajiban mo kanila lima atau akan hak nila kay mo lima hambok ding mga ito namuin pagtayma mo atau akan pagsambag mo hapanabit kay mo. So alhamdulillah balay kiatagnaan na to nabihan bang unuin mga amuin syarat atau akan aturan sin pagtayma abiyan hataabit in siya yaw mahinang siya wajib. Nasabot na to, pulang maglabi, bale, pito in nasabot na to, bang saupama, jimato in parakala in pito yaon di mahinang wajib kay mo panabit ito. Demikian, dengan mga paida nasabot Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, asyamu la yamna min ijabatid da'wa in pagpuasa lang niya di mahinang lang niya mo hika
pagang kay mo di ka sumambag sin panabit kay mo. Diya tumahinang sabab hikapagang kay mo, amuin di mo sambago ning panabit sin tay manghud mo sababin ikaw nagpuasa kaw. Sabab mga parakala ini, jimajatu ini hatimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, abaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyajib, wa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyutim. Wa qawluhu falyusalli fussira fi ba'dur riwayat inda Ahmad wa ghairihi bi annaha ad-du'a. So yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kamulong niya mataabit hambuk ding kanyo na sambagan niyo impanaabit yato. Sa bangin kaunan niyo long niya sabo nagpupuasa na hipanginduaan niyo ang mga taon na abit yato. Imana sambagan niyo salta pagdatong dito panginduaan niyo sin mapagbarakat biyan amuin mga hiyahanda nila salta bang may mabarakat mga arta nila iban sin mga pangumuran nila. Imana hipangindua falyusalli mianahan sin mga sila kaulaman hama na sin palyusallihina amuin hipangindua sila. Nabang isabing kaunan niyo long niya wayra ka muna magpuasa na sauhi sila pagkaon nila panabit nila ito. Bimana kaon ka mo ding mga amuin hihanda nila hatungod sin pagpajamo nila ito. Demikian hadis din kan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala sana'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman falamma wada'a qala rajulun ana sha'imun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'aka akhuka wa takallafa laka aftir wa sum makanahu in syi'ta. Taib. Yan sin Rasul sa hadihian Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, naghanda ako long niya sin pagkaon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu yaon nabiyutang yung mga pagkaon, saltain Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga pila ding haiban niya, yan na rin doon. Hambuk ding ha mga iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long namisara siya long nain ako long niya nagpuasa ako. Ana saim. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha amin hambuk ding ha iban niya ito. Inhambuk tay manghud mo long niya tiabit niya kaw, sarta amuin naghanda siya tawakan nagmatuyo siya biyan amuin supaya makapaon sin mga huhurmatan ini. Abimana piyagtuyuan, after, buka inalong na puasa mo, salta puasa man kaulong niya hadugaing, adlaw bang ka mabaya. Magawa, qala an-Nawawi wa amma as-saim fala khilafa annahu la yajibu alaihi al-aql. Yan hi Imam Nawawi rahimahullah, tungod sin hadis ini, buko ninilong niya nang hilugan biyan at tawakan nagmamaksud, biyan amuin bang sa upama magpuasa kaw na wajib subay mo bukaan apabila kaw tiabit sinambok tay manghod mo. Sab sin hadis amuin nakauna ito, bang ka mabaya biyan, bang ka mabaya hipagpatuin pagpuasa mo, na hipangindua mo sila. Sambaga yung panabit, salta bang den doon na, hipangindua mo sila haamuin, muna pagsyukur mo ha mga panabit nila, damikyan amuin hipangindua mo sila magbarakat amuin mga artaan nila. Damikyan long niya lakin in kana sawmahu fardan lam yuzza lahul aql. Bang saw pa main puasa mo yon long niya puasa fardu, puasa pia wajib kayo mo biana si mga puasa Ramadan, puasa sin mga qada atau akan puasa nazar. Na inyari ini di kau makanjari magpian mo mamuka kau atau kan kumaon ka ato kan hipagpatuy mo yung pagpuasa mo, subay mo hipagpatuy yung puasa mo bang puasa wajib siya. Sabab di ka lang niya makanjari, gumawa ha wajib apabila yaon hinang mo na siya. Na apabila isawin puasa mo yon puasa sunnat, atawa kanyan tabihan mga puasa, yan tabihan mustahab, na inyat to, tampat kayo mo in pagbaya, bang ka mabaya aming bukaan mo yung puasa mo, wayroon sa niya, damikyan mabaya kau hipagpatuy mo yung puasa mo na wayron day sabsaan niya. So magawa, yan ni Imam Nawawi rahimahullah,
Apabila long niya puasa, amuin puasa sunnat siya, sarta kaya kita amo long niya amuin piyagtuyuan ko sinhambuk tay manghud mo, sarta piyagsugataan ko biyan ha amuin pagpanabit kay mo yaon, in labi afdal long niya amuin magbuka kaw ha puasa mo ito, sarta amuin sauhan mo sila biyan ha mga amuin handa piyagsugataan nila biyan ha pagpajamo-jamo nila ito. So amo ito yung bisarahi Imam Nawawi, hatungod yan tabihan na para kalaasin pasalan pagbuka, hapuasa biyan iban hapagpatuy, hatungod yan tabihan sin puasa, amuin sunnat. Hatungod sin puasa wajib, amuin fardo, na di mo siya patut amuin subay, amuin baktalan atawakan uturo mo yung pagpuasa mo bang hawajib. Subay mo ra siya ipagpatuy. So amo ito in mga yan tabihan paida tungod sin mga bangkaw taabiton sin tao sintay manghud mo biyan ha pagpadyamo nila. So hikaruwa deng ha mga aturan sin amuin pag hatao bisita unuin wajib ataw kan uno biyan in patut ataw amuin keratungan niya ataw kan tao bisitahon niyaon amunin ikramud dhaif wajibun. In paghormat long niya habisita yato na in siya wajib siya. Bimana apabila in tao yung piapasaran niya in bisita niya, way na hiuhormat haganta na mo in hikatu paghormat kaniya, sin kagausan niya ra na in siya hambuk ling mga hikakawa niya dusa. Taib. Wan nadab ilahi Pan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qal qulna ya Rasulullah innaka tab'athuna fananzilu biqaumin fala yakrunana fama tara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in nazartum biqaumin fa'amiru lakum bima yanbaghi lidh-dhaifi faqbalu fa illam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaif alladhi yanbaghi lahum. Taib. Yan hi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, long niya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, long niya ya Rasulullah, aun waktu long niya pagdaakon mo kami. Pagdaakon mo kay, pagparahon mo kami biyan. Pamangahan si pakhula, pamanga kauman biyan. Sambil magdatong kami long niya den dun ha mga kauman yaon, sarta di kami long niya amuin sa ginahon atawa kandi kami biyan hurmatun. Uno long niya in mapatot tinangon namo ha mga bihat tuha. Bangsa pa madi kami hurmatun sinhambuk amuin hula at ambuk kauman dia keratungan namo yaon. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangka mo long niya magdatong pahambuk kauman. Sarta hinang kaniyo amuin kapatutan sin amuin bisita na taymaan niyo yato. Taymaan niyo. Pa illam yaf'alu, apabila di nila yaon amuin tunayon, amuin paghormat, atawakan amuin pagkuhan habisita yato, di nila hormaton. Na yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu minhum haqqad dhaif. Kawaan niyo long niya in patut sin bisita. Alladhi yanbaghi lahum, amu yato in patut subay nila ito hinangon. Ahambuk riwayat kan Tirmidzi, in abaw illa an ta'khudu karhan fakhudu. Bang sila long niya amuin, di kamu amuin hormatun. Di sila mabay humurmat kanyo. Nakawaan nyo long niya minsan amuin hatiranan labay sin di sila mabaya. Bimana halabay sin lugos. Lugoson mo. So amo ito, inbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-diyafatu salasatu ayyam. In pagbisita lang niya, amo na in tungod sin at tubtuban sin tuadlaw. Wa jaizatuhu yawmun wa laylatun. Amin yan tabian amin sampurna paghormat kanila yato. Pakikram kanila yato ha antara along niya sin hangka adlaw iwan sin hangkarum. Wala yahillu li rajulin muslimin. Dilong niya makanjari hahambuk taulong niya muslim. Amin dumuon siya hahambuk tay manghud niya. Bimana mamisita siya. Doon hatay manghud niya mamutang din doon.
sambil long niya amuin yan tabian hikabinsana ana ataw kan hikasigpit na biyan patay manghud niya. Bimana bang lumampas na biyan ding hatu adlaw sababan yan tabian den doon in dagdapo sinbay ataw kanin kiabutangan niya un hikasusan nila na hika problema nila na bangunon hika hormat kaniya ataw kan biyan amuin sambil makapaghuna-huna na sila mangi. So yato pianglangan himbiat to sababan hikautod mo biyan ding haamin pahala sintay manghud mo pahala sin pagbisita ito. Sabab ambisyan tabian amuin kiugan biyan sab dimun kau sab sin limugay na kau doon ha kiabutangan mo yon sawan amin pagyanon biya simigpit na sila. Ha yan tanasusa na sila. Ha so amo ito hambok Muslim di makanjarian tabian amuin sumobra siya ding haamuin tu adlaw dumun ha amuin piyamisitahan niya. Zakaran Nawawi rahimahullah al-ijma'u ala dhiyafa wa annaha min muta'aqqidatil Islam. Nasabot hi Imam Nawawi rahimahullah in pagbisita inilaw niya hambok ling mga amuin tiyanto siya sin agama. Bimana amuin ihahalgaan piyaparihala sin agama sabab kailangan ini sin mga muslimin. Tumma bayana khilaful ulama fi ujubiha wa sunnatiyatiha. Ha? Magpunset tulong niya piyasawa Imam Nawawi rahimullah ha antara kuno siya mahinang wajib ha mga tao bisita yato ayban sin mahinang siya sunnat. Ha nasabot dengkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ha pangita nila in pag amin hataw kiratungan niya bisitaw niya sunnatin paghormat niya. Ha? Serta bukon siya lang niya simud hukuman sin wajib. Demikian nasabot kan Imam Ahmad, qala Laits wa Ahmad, ding kanila iban si mga iban nila, ding mga kaibanan sa ulama in hukuman niya lang niya wajib hatungod sin amin bisita ito subay niya hormatun in atao amin na misita kanya. So, nasabot hi Imam Ahmad lang niya makabutang sadyay nilang niya hukuman sin wajib siya bangsa upama in tampat yawn ha mga gimba biyaan atau kan mga hula biyaan wayron dugaing din doon malingkan sila in amin katuyan. Hasabiat to in hukuman niya to wajib yato ha mga tao yato amin subay nila patuyon atau kan subay nila amin hormaton in bisita nila ito. Sa abanglong niya biyaan ha mga sitira atau kan ha mga hula biyaan aunda biyaan mga hotel aunda biyaan mga tampat isab kabutangan nila dugaing na waylong niya na hukum wajib yan pa mga sila amin karatungan ito. Impaghormat habisita, tandaan niya, aunday sab sila biyan amuin, makaunan sa upama dugaing, aunday sab sila matugan dugaing. So magawabang pagyanon, amuin hagim ba, biya si mga timpo na kauna. Bang sa upama di mo patuyin ng bisita, amuin pasaran mo sila hagwa sin gate sin hula mo, na arakala biyan amuin, mapuhinga sila sin mga amuin halimaw, at kan amuin mga mangutkot mga binatang, ataw kanyan tao mga tao mangi amin saggaon sila salta hinangon sila banyaga na sababa niya to hikapuhinga kanila hikabinsana kanila hasabiat to amin mahukum wajib ha mga tao amin katuyan nila to subay nila hormaton imbisita nila. Faidatun fil hadis annahyu am baqa'i dhaif akthar min salasati ayyam. Ting mga maputta pangadjian ha amin hadis na sabut ta kaina yang langan sinsyara amuin dumuon kau biyan ha amin piyamisitahan mo sumobra ding hatu adlaw na. Ha? Supaya lang niya, di lang niya maawon, amin, ngi huwat-huwat biyan pa mga tao bisita mo yaon, atawa kanyan tabihan amuin hika, pasigpit, hika dagdag sigpit kau kanila, sabab, bang maawon na biyan yung mga ngi huwat-huwat doon kanila, sababan lang niya mabatal impahala nila amuin, bibisita mo sila. Sabab, ano? Makapamisara na sila mangi, ataw kan makapagpikil na sila mangi, ataw kan makahinang na sila amuin paglawag sin usaha tiranan bukon marayaw supaya sadyaon biyan amuin hikapaghormat kay mo. Hasabiat to, liangan sinsyara amuin sumobra kaw ding hatu adlaw, mamutang den dun ha amuin bay ataw kan tampat kaw man biyan amuin kiapya misitahan mo. Nasabot hi Ibnu Zawji rahimahullah
Malaingkan long niya bangsaw pa ma, kaingatan sin tagdapo sin pamisitahan mo yaon in ikaw, mamutang na kaw doon mga 5 adlaw, 7 adlaw, 10 adlaw, kaingatan nila, na inyatuweron saan nila. At awakan mismo in tagdapo sin bahay, amuin mag-request kay mo, at awakan mangayo kay mo, paruunon na mo na kaw, na inyatuweron yato, hukuweron ito saan niya. Sabab, intifa' al-hukum, amuin, intifa'ul illah, wantafa' bil hukum. Maiglaw niya amuin problema, sabi at tulong niya, di lang niya butangin hukuman niya. Sab amuin yan tabian, piyaroon nila kaw, atawakan sila mismo in magpangayo kay mo, dumuon na mo na kaw. Salta atawakan kaingatan nila, biya tuin lugay mo rin doon, inya to ready sila, kaingatan nila, di sumut ka nila in huna biyan mangi, damikyan biyan di sila sababan amuin, maglawag bang unin hikahurmat kay muhatiranan yan tabukon halabayan sin halal. Sabi at to, wayron saan niya, minsan sumobla hatu adlaw, bangsa pa mabiyan, kaingatan sin tagdapo sin bay, atawakan kaingatan yan tabian sin amuin, atawakan sila biyan yan tain, nag-request atawakan, nangayo kay mo sin, paduunon na mo nakaw. So, amo ito hika, duwa ding ha mga aturan sin hal sin tao bisitahon. Damikyan hika to, istihbabut tarhib bid-duyuf. Hinang kabayaan, amuin, tarhibon mo. Bimana sa ginahon mo biyanin tao magdaratong mamisita doon kay mo. Hadis din kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, lamma qadima wafdu Abdul Qais ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qal marhaban bil wafdi alladhi ja'u ghaira khazaya wala nadama. So amo ini mga dalil yan tabian sunnat amuin tarhibon mo bimana sa ginahon mo biyan bakon mo biyan palawang atawakan bakon mo biyan sumalam ka umatubihan ng mga bisita mo inyatu hinang yato pangdakan sunnat sin syara siya sabihin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tulong na dimatong amuin mga tumpukan panaiban sin Abdul Qais biyak sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salta siya ginanya amuin biya uno-uno na biyan lapal sin pagsagina welcome atawa kanyan tabian tuwi kamu lanjal kamu ahlan wa sahlan au marhaban uno-uno na biyan amuin kalima yato amuin biya sa kaula-ula pia paramdam mo biyan pa mga tay manghud mo mamisita kay miyaon sinkugan ka o sin pagdatong nila doon kay mo kugan ka sin amuin pagdatong nila doon kay mo so amo yato ding ha mga sunnat yato sunnat yato amuin pagtarhib pagsagi na biyan pa mga amuin bisita mo biyan mount kay mo. Demikian ini kaupat, mada yaqulu dhaif idza tabi'ahu man lam yud'a. Taib. Unuin hak sin tao amuin magpanaabit yaon. Bangsaw pa maintaw tiabit niya. Nagda siya biyan way nakaagad din mga tiabit. Ataw kan aum biyan miagad sinway siyon agad din mga tiabit. So unuin hasyara ha mga biyan hal. Unin patut sintao nagpatawag yaw na to kan nagpajamu yaw. Aun kasi waktu mga tao biyan magpajamu sila atau kan maghanda biya natatab-tatab nila na bang tupot ha mga pilang katao yaon. Biya so pa mabiyan ha mga timputa biyaon. Nakabutang biyan amuin invitation biyan ngianan sadya biyan. Sakali inmagad kanya mga 5 biyan 7 inmagad kanya. So unin hal si mga bihat to. Unin hak sintao nagpajamu ito. Sabab ay mga bihat to hal, bangsa pa may ito yan tabihan, di mahurmatin mga tao ito, sababan gumuhay mga bistara mga ibiyan. Amoy magpajamu pa benilong ni sindira sila makagahus, maghurmat sin mga bisita kanila. Sari ka isabyan, ambisang kataura biyan inti abit siya rangyanan siya ti abit, sakali in siya biyan, mga iban niya mga 5-7. So muna, hapangatod sinsyara imbiyat to hal, di makanjari. Bangsa upama, amun nyanganan kau, tiabit kau biyan, ikaw biyan, na di kau makanjari at duma. Di kau makanjari duma, haamuin pag panduruk mo biyat to, paamuin matupag, pajamu sintay manghud mo. Sahingga di kau makapamaid haamuin, nagpajamu ito.
Maling ka ni sa bangsaw pa mga biyutang ben ha invitation. Ang yanan ka ben iban si mga pamilya mo. Neto. Patut mo makanjari daw mo yung pamilya mo. Sa dugaing pamilya, di ka makanjari dumana. Sabab natatab na yan, nakagantaan na yan, pila in gantaan sin, budget, at tawakan pagkaon, huhurmatan ng mga tao, amin iimbita nila. Ang mga biyat tuhal, bangkaw magda, makanjari at tuhi kakawa mo biyang pardusahan. Sabab, nakahinang kau kabiasan pahambuk tay manghud mo sin bukon niya tiyutod. Amin nagdakaw sin mataod sin, ikaw rin imbitahan sin tay manghud mo. Maling ka ni sabang sa pamabiyan, laong niya, imbitahan ta kamo, iban isiyo na biyan din numabaya magad. Na niya, tuweron saan niya. Tuweron saan niya, magdakaw, isisiyan in tubtub sin, mabaya abiyan magad kay mo. So kita niyo, hambuk waktu, kala Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, kana minal ansar rajulun yuqalu lahu Abu Shuaib, wa kana lahu gulamun lahamun faqal, isna ali ta'aman ad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisu khamsatun. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam khamisu khamsa, fatabi'ahum rajulun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka da'awtana khamisu khamsa wa hadha rajulun kad taba'ana fa in syi'ta ajinta lahu wa in syi'ta taraktahu. Qala bal ajintu lahu. Kita niyo in keadilan sin syara supaya di mao ni mga kabiasan, supaya di mao ni mga parakala problema biyan hatungod sin mga pagpajamu sin tay manghud mo. Yan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, in kaon na nambuklaw niya ding mga ansar, amin biyabak tulang niya nga nan si Abi Shuaib, iban sin aon din doon ding mga amin bata-bata niya biyan, salta yan tabian doon nagluluto kanya, yan sin Abi Mas'ud kanya, long niya, handai kami long niya, atau kan paglutui kami long niya pagkaon, amin tabitun kulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, gantaan sin mga 4-5 biyan. Sahib, sambil naubos biyan yung parakala, tiabit ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin beitaan niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin, makanjari biyan amuin 4-5 sila biyanin, agad hapan abit yaon. So, pagtabit yaon, aun yan tabian murul, aun miyagad hambu kusog. Yan tabian mahinang yan tabian sumobra rin amuin gantaan, amuin panabit ti Abi Mas'ud yato. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan Abi Mas'ud, tiabit mo kami lang niya, salta abita mo lang niya, 4-5 biyani makanjari magad lang niya. Salta aon yun lang niya murul, aon miyagad ka mo lang niya, nain magad yun lang niya, bangkaw lang niya, mabaya lang niya, ijinan mo lang niya, palanjalon siya, patut niya makanjari siya lumanjar. Nabang mo siya pabalikon lang niya, depende kay mo. Sambil yan niya Abi Mas'ud, palanjalon ko na siya. So bimana, hakyat to sin magpanaabit, subay niya biyan amuin, patut niya ito, palanjalon niya bandi palanjalon. In ikaw isa mamin na mutmut miyagad sa jeto, wayron patut mo mag-amari ito bang kau di patuyon. Sabab hakyat to sin magpanabit. Damikyan in ikaw iyagaran ito, kawajiban mo ito subay baytaan biyan, intaw manabit kay mo ito. Intaw manabit kay mo ito. So amo ito yung mga aturan, para kala sin pasalan, aun mga tao biyan, magad sila. Sinoy sila nakaagad hapanabit. Miyagad sadya, way sila nakalamod ding ha mga amin ti abit. Malingkan mga amin pagpanabit, biasin nasabot ko kain panabit ha pakatahan, nanya tuweron saan niya minsan aun magad, inya to na itong sila sabab, amuin, yan tabian yung panabit para hakatan bukun biyan mga tiartan to sadya biyan mga pilang katao, atau akan pila isyu naman biyan yung tabiton sadya. Damikyan ini kalima, hapasalan long niya sin, pagmasusa sintaw bisita yaon. Yambagi at takallufi lidayib kathir, la yambagi. Di makanjari, haamuin taw bisita hunyaon, amin makalando yung pagmasusa niya biyan, amin paghurmat niya habisita niyaon. Amin sambil makagwa na siya haaturan. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal, kunna inda Umar faqal nuhina anit takallufi. Yan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ambuk waktu doon kami lang niya kan Omar, salta na misara lang niya, liangan kami lang niya amuin, magmasusa makalando ha paghurmat ha tao, mga tao mamisita ito. Bimana, uno-uno doon kay mo,
Amin hormatun sadya sila biyan hagantaan biyan amin hikatup kanila. Ayan tabian hang katao rabian imbisita mo, sumbalian mo mga hambok sapi, inya to nakasobra neto aturan. Nakasumbalian mo biyan mga hambok unta, inya to lumampas na ding aturan. Malingkan yan tabang ko nagpajamo. Katao duwag nga tao biyan sumbalian mo hambok banok, inya to hamo itong biyan mga had, hikatup yan tabian ha mga bisita. Bangyan tayo sab tumawad taod, amin sumbalian mo biyan hambok kambing, unin gantaan biyan amuin, al-urf, unin gantaan amin pangaddatan din nun hahula yaon. Unin pangaddatan, gantaan dun hahula yaon. Sa bangyan tabian sa baban amin makautang nakaw, nagpasanda kaw ng dagang kaw si mga panyap mo, hipaghormat mo sa jabian ha amin bisita mo, na inya to bukon neto siyukat sinsara kay mo. Bukon neto siyukat sinsara kay mo. Sambil amin subay halian sin manusia, amin yan hi Abdullah ibn Jabir ibn Abdullah qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'am wahid yakfi isnain wa ta'am isnain yakfi arba'a wa ta'am arba'a yakfi thamania. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin mga paghormat, yan taway ba kita biyan pagmasusa magtuod sin syara, diak kita manghormat sin bisita ta sa bukon amon yan tabian sumud na biyan amin parakala sin pagmasusa, parakala sin amin kasigpit. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin mga bisita magdatong ito, pagkaon long na sinhang katao long niya, matupot yan long ni hadong katao para ha mga tao bisita. Damikyan in pagkaon sin duang katao, hikatupot yan long ni ha upat katao. In pagkaon sin upat katao, hikatupot long niya, haamuin walong katao ding ha mga amuin bisita meto. Bihat to in pagpaluhay sin syara na to amuin syara agama Islam, mga palanggungan ha agama Islam. Damikyan, wa ma ya'hadul yawm min israfi ba'dun nas bi walaimihim, hatungod long niya sin mga paghurmat ha bisita biyan sambil naon na biyan yung mga mubajir, maon na yung israf, amin sobra-sobra mga pagkaon, inya to ito pianglangan niya to sinsyara. Pianglangan niya to sinsyara. Bal inna ba'dum asbaha fi sibaki ma'agairi ayyahuma yaglib sahibahu. Sambil long niya jemajatu biyaw na mga parakala sin mga paghanda sin tao bisitahon, amuin kabayaan nila biyan sab na misita ditohan si pakhula in tao ini, kabayaan nila amuin kasobrahan nila in paghanda nila biyan. Di nga amuin paghanda sin amuin mga hansipak hula atau hansipak tay manghud nila kanila. So yung mga bihato, sambil jematu biyan in tabiyan in pag simud in riya. Simud in pagpakita-kita na ito, simud na in amuin pagparungog-dungog in sila, amuin handaan nila biyan sin sobra-sobra in mga bisita yaon, na inyaon yan pianglangan na sinsyara. Pianglangan na sinsyara, iban sabab yato, hika amuin hikalawa sin, amuin pahala din kanila, amuin pahala sin pagbisita. Yan sin Rasul sallallahu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anta'amil mutabariyin ayyakula. Yan sin Ibnu Abbas, namistara long ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanglang long ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, hapagkaon long niya sin mga tao amuin, maglumba-lumba atau akan magpatauran atau akan magpasikatan. Nanglangin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kumaon hapagkaon sin mga tao nagpasikatan. Bimana amuin sa namisita siya ditohan sipak, laong niya biyan, in benin hurmatan kamu. Biyain in pagsagina kamu. So himinang isabin bisita ini, siobrahan niya yan tabi. Bimana kabayan niya, kalampasan niya to. Damikyan niya to isab himinang siya, di siya mabaya kalampasan sin niya to. So yung mga pagkaon niya to, ding hambuk ka mga pagkaon, pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kumaon ka ha pagkaon niya to. Danglangan sin kumaon ha mga pagkaon niya to. Qala al-Khattabi al-mutabariyani huma mutaaridani bi fi'layhima yuqal tabara ar-rajulani idza fa'ala kullu wahidin minhuma mislu fa'ala sahibaw. In hatin niya long ni amin sibu-sibu yon hinang nila sa in kabayan sinambuk amin kalawanan niya. Di mana kalampasan niya in hinang sinambuk tay manghud niya. So ha mga pagkaon sin bihat to inya to pianglangan sin syara kumaon ko ha mga bihat to pagkaon sab maitong ito ding ha mga pagkaon sin riya.
handa yato amin pagpajamo sin pagpakita kita atau akan pagpajamo yan tabian sin mga amin pagparungog-lungog sambil mahinang impagkaon yato pagkaon batil. Damikyan inhi kaunom dengha ad-dukhul bil idni wal insirafi ba'da al-faragi min at-ta'am. Ikaunom dengha mga yan tabian pangdakan sinsyara bangsa upama amin simud kaw yato namaid kaw hamin keratungan mo habisita mo yato damikyan bang kaw yato gumo atau kan mo inday sa ubos na kawin yan tabian nakakaon na subay ray sab kaw yan mamaid kanila. Yato dengha mga aturan pangdakan sinsyara tandaan niya biyan supaya amin masi-masi doon na antara sin mga tao nagbibisita yato in paghalga iban sin pagkasilasa. Damikyan ikaunom yato inhi kapito takdimul akbar fal akbar wa takdimul ayman fal ayman. Antara yan tabian sin mga bisita mo yato nagaagad na kapagdungan dapat subay mo lang niya amin unahon in mga nakalaas deng sinha mga nakabata. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yarhamu sagirana wa ya'rifu haqqa kabirana falaysa minna. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hay sisulong ni amin hindi maingat malasa lang niya mga amin nakabata kanila may mga bata-bata kamu iban di lang niya maingat magmartabat biyan pa mga nakamagulang kanila na insilon bukon maitong ning mga jumlahan namo. Allahu akbar. Iban maitong kaw ning mga umat isiyo. Bangkaw di tay maon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ning mga umat niya apabila kaw biyan amo hindi kaw maingat maulong malasa mga tao mabata din kay mo atau kan di kaw maingat magmartabat magaddat mga tao nakalaas kay mo. Inna min ijlalillahi ikrami di syaibatil muslim. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ning mga iyan tabian pagpakumbaba mo pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy miumulya mo biyan in tao maas muslim miumulya mo sila. Iban sin mga sila amuin nagdara sin Quran. Yan ta nakamemorize sin Quran iban na maugbog ha Quran. Amuin gayrul gali fihi walal jafi anhu. Amuin nagdara sin Quran bukon sobra sila. Hapagda nila ha Quran iban bukon sila mapasadi sa amuin Quran na memorize nila. Wa ikrami di Sultan al-Muqsit damikyan ning mga pagpakumbaba pa Allah Ta'ala amuin ikram mo bimana mulyahon mo biyan in mga nakura biyan nakura mabuntol. Nakura mabuntol. So bimana bang sa pa mo nagagad yung mga tao maas biyan dapat subay mo unahon ikramon biyan yung mga tao maas ding mga amoy nakabata ayat to. Hatungod isab si mga paglingkod-lingkod isyud mapatot dilan mo muna. Isyud mapatot dilan mo bang sa pamaon ko hitukbal biyan ha mga paglilingkuran niyo biyan. Yan Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi gulamun wa an yasari al-asyakh. Faqala lil gulam ata'dan li an utiya haula faqala al gulam wallahi ya Rasulullah la usira bi nasibi minka ahadan qala fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Taib. Patungod sin mga paglilingkod-lingkod biyan isin patut subay tukbalan mo sab muna. Yan Sa'ad ini Sahal bin Sa'ad diatungan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam biyan amin inuman salta iminum na siya in Rasul sallallahu alaihi wasallam inden nun harig niya biyan indapit patu biyan bata-bata indapit palawa mga tao maas. So kita niyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam namaid siya bimana subay unahon mo biyan indapit patu tukbalan. So magawa bilang pagmartabat ha mga tao maas yato namaid in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa amin bata-bata yato sabab kiyawa biutang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patut niya padugaing na muna sabihan ta amin pag-ikram atau kan pagmulya biyan pa mga tao maas. Uno lang niya dilan mo ako lang niya idin amon hitukbal ko na muna lang niya pa mga tao maas yon impatut mo na muna. So bimana amon tintanda hatungod sin mga magdaraig-daig biyan impatut subay mo tukbalan muna amoin mga dapit patu. Mangsa pa mga manakabata in dapit patu na way sa hitukbal mo pa mga dapit palawa, sa subay mo siya baitaan, supaya biyan kaingatan sin mga sila amuin patut nito. Damikyan hindi kawalo, bangsaw pa mabiyan amuin, mamisita ka patay manghud mo, in patut bang ka maubos na biyan ding mga imig na ka ding mga pamisita mo yaon, hipangindua mo sila. Hipangindua mo sila,
ay pagsyukur mo kanila iban sinipangindua mo sila. Ding mga dua ito, matawad dua rin no masabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumagawa ding mga tulong niya, Allahumma at'im man at'amani wasqa man asqani. Ya Allah, pakaon na isun nagpakaon kako, iban sin amuin painom na isun nagpainom kako. Demikian Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampuna sila, kalasaha sila, papagbarakata yung mga artaan nila, yung pangumuran nila, iban fima razaqtahum, iununo na ben in rejiki mo kanila. So amo ito yung mga patut, bangkaw biyan, mig na din mga among bisitahom mo yaon, hipangindua mo sila. Damikyan hikasiyam istihbabul khuruj ma'ad-dayf ila babid dar. Ding mga hinang kabayan sinsyara, so para mga gumawa na biyan bisita mo, aturun mo siya biyan palawang, atawakan aturun mo siya pamanga gate, mo yung pagguwa nila, inyato ding mga sunnat yato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bima na bang mahinang sinhambok Muslim, sa baban hikakawaan niya pahala. So alhamdulillah biya miabot nin waktu, murah-murahan aun kita ni maput ding mga amuin na sabas sa nato ito, sarta natalos na to na amuin pangadatan sin pasalan sin pagbisita, iban sin amuin tao bisitahon ito, iban murah-murahan mangmain kita ni haram sin parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta halom kita ni sin ulong sin Allah ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.